Asoman adio pete na udionge kalo nyes abu kitu kai salami kininda auria ka kai kete duhe kanu ai tubusi kini asubananu ilipite kesi ai dari boro lwe jana kini kesi ejo akorari boro akora kini duhe kali angu lwe nyata ibol na la boro kada musugunu eskola teso be lwe jeja utenero no chuti akoto ngana kana chorat neja sauri ak biboro ngun aina kin ai dara jok jago betendes litu ngalo saji lakini boro ngun la dumi ke boro to so ke boro ay nyen bo balo say jari ay nakin bo bicia to som sodi awriya ka kede ikete duwe luda asioriti ay yalama kanu kesi ay medao ibilagitini ay tibana iperito asadukun kede akarayan kese karete ituto noi eriyongede lo bida ko balase be ko busi mida ikarkere kakora kengesi poji ebilangiti ai sukai ai neti asaduk akala ya ne longi ango ngese ya mikitore nge mida ale mai ka ko kena uruti kata ta ti bakoro beri kie ala manoi salam kide ngere ngode la mida ale mare ngi bakor otomo kaleka esio mate do joko do kwana akala ya dana e jamu dalo asaduku subana lemon apolora ngai ala mala ko ngochan mamuchi anga pedo jala inerengi duenu pepo duwe tomo ngeta utai tai atwaka kuikere mamele ni deu na beru ekilo itida ateda una ngago gong mambo boti apedo sala mikito ngola subana lemon akironu gorle me jale na orengi duwe kanyango ko nyare re una tibe kire arre mo bo lo bida no ese arra una re mo ngara kiso to ngala chobori jare Michael Akina Titus Ekobel polo saya la manno di leli so no mida ngara kese jari duwe ya ile muso kwa ponya ya Kanua TV is tolbat edait komoru kakise komukura kongora district